Yes, reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 27 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru yo kuri aya masaha na makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko hari umugambi wo kwinjiza abarwanyi umutwe wa M23 muri FARDC. Turaza kurebera hamwe watangaje ibingibi yabikuye hehe, arabishingira kuki. Turaza kandi kubabwira ko mu mirwano abarwanyi umutwe wa M23 abongeye guhangana bikomeye cyane n'uruhande rurwanira leta ya Kongo. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi umutwe wa M23 barimo kwerekeza Kisangani. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi turaza kukubwira ko drone yaturutse mu gihugu cy'u Burundi CH4 yarashe muri Nzibirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu byifashe gute? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa no ku Ibendera TV. Turaza kandi kukubwira ko hamaze gusobanurwa impamvu abarwanyi umutwe wa M23 bahisemo gufata agace ka Nzibira aho gufata umujyi wa Uvira muri iyi minsi. Ngibyo tugiye gusangira hamwe namwe hano muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Nizere ko mumerewe neza, nizere ko muguwe neza, nizere kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Mwese aho muri na gahunda zose murimo nongeye kubaha ikaze, mbabwira ngo mwese mukomeze kunogerwa na gahunda za Ibendera TV. Reka tubigenze gutya rero mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Aha ni ku Ibendera TV, inge nitwa Umukada. Na makuru rero yo kuri uyu wa gatandatu twinjiyemo aya masaha. Aya makuru ni munyemerere tuyahere i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko abarwanyi umutwe wa M23 ngo abarimo kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubinjiza muri FARDC. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afrika Masadi Burosi niwe watangaje ibingibi. Yagaragaje ko ubuhuza bwa Katari aribwo zingiro y'umuti w'amakimbirane ari hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'abarwanyi w'umutwe wa M23. Ibi bintu uze kunyihanganira ubyumve neza cyane, ibi bintu unyihanganire ubyumve rwose. Hanyuma rero uyu nguyu akaba yavuze yuko ni ibintu yatangaje ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 26 Nzeri muri uyu mwaka. Akaba yarabitangarije iruhande rw'inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uyu muyobozi yavuze ko amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinywe Doha muri Qatar hagati y'abarwanya ba M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga uyu mwaka ngo ari intambwe yatewe mbere kandi yatewe ikaba ngo ari nziza ndetse ikaba ngo ijyana ku mishyikirano. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Kongo ngo buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe. Mu ntambwe Burusi yagaragaje nk'izimaze guterwa mu biganiro bya Doha ngo harimo kuba M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa bazafashwamo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Yavuze ko kandi usibye guhana imfungwa ngo abahuza barimo gukora no ku zindi ngamba zirema icyizere ariko ngo hagendewe ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane zigaragara mu mahame yasinywe muri Nyakanga. Muri izo mpamvu muzi umujyanama wa Perezida Trump yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse ngo no mu nzego z'ubuyobozi. Reka ibi bintu mbisubiremo ubanze ubyumve neza. Mu mpamvu yavuze zirimo kwigwaho ngo harimo kwegereza ubuyobozi abaturage no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi yabitangaje muri aya magambo agira ati ndatekereza ko hari inzego 9 zo kwibandaho kandi zimwe muri izo zishobora kuzatwara igihe kinini. Zimwe muri zo nanone zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo ku miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi byo muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi b'imitwe, niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Kongo abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Burusi yavuze ko impamvu zimwe muri ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ko nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye ku gushaka uko M23 na Kinshasa basinyana amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara. Ngibyo rero si inzi muraza kuduha ibitekerezo, ariko se murabona bizashoboka koko abarwanyi b'umutwe wa M23 binjizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC? Reka atubihe igihe, ariko namwe hasaho muraza kugenda muma ibitekerezo mumbwire uko mubyumva. Reka rero dukomeze n'aya makuru tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe M23 ngo barimo kwerekeza Kisangani ni nyuma yo kwigarurira ibice bya Nzibira. Ku munsi w'ejo tariki 26 Nzeri muri uyu mwaka, umugabo wungirije w'ingabo za M23 General Byamungu Bernard uzwi nka Taiga One yakoresheje inama mu gace k'ingenzi mu rugamba post strategique
Kanzibira ashimangira ko bumvishe amarira y'abaturage ba Warungu, Mwenga, Shabunda na Uvira. Ibi kandi ngo biragaragaza ko kujya mu cyerekezo cya Nzibira ngo ari ugutakaza gufite ingabo, ngo no gutakaza gukomeye cyane ku ngabo za FARDC n'ihuriro ryabo, ndetse ngo abikongera kugaragaza ko ibindi bice bigifitwe na leta ya Kongo bizisanga nabyo mu maboko yarwanya umutwe wa 23. General Byamungu waganiriye n'abaturage ba Nzibira yabanje kugaragaza ko badashishikajwe n'intambara kuko ngo ariyo mpamvu bagiye i Doha, ariko yababwiye ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kongo n'ibisasu biremereye byakomeje kuva Nzibira bijya mu bindi bice ari byo byatumye biyemeza kuhabohora kugira ngo abaturage bandi babashe gusinzira. Agira ati twe ni dukunda intambara irangiza ari uko abantu baganiriye, ariko leta ya Kinshasa ikunda intambara. Yabwiye abaturage ko icyo biyemeje ari ukugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano, ababwira ko abakora ibikorwa byabo nk'ibisanzwe birimo ubucuruzi, abana bagasubira mu mashuri, guhinga bigakomeza n'ibindi bikorwa bibateza imbere bakabikora, kuko ngo icyo bashinzwe nka 23 ngo nuko bashakira umutekano. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo abarwanyi ba 23 bashimangiye ko bafashe Nzibira yose nk'igice cy'ingenzi mu rugamba. Nzibira ni huriro ya teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, uva Nzibira muri Warungu ujya Uvira, Shabunda, Mwenga, kandi ushobora kujya mu ntara ya Maniema, Karemi mu ntara ya Tanganyika, ndetse ukerekeza Kisangani cyangwa n'ahandi mu gice cy'uburengerazuba bwa DRC. Gufata aka gace ka Nzibira rero bamwe bakaba batangiye kubibona nk'aho ari imboni yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 tayari berekeje Kisangani. Gufata Nzibira kwa 23 bivuze ikintu kinini mu kuba bashobora kugera mu bindi bice byinshi bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no kugera mu ntara zindi zishobora kuyorohera no kubasha kurinda ibice bimaze gufata, ari nako byoroha kujya cyangwa kugira uburyo bwo kwerekeza mu bindi bice. Aha kandi bivuze ko ari igihombo gikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacanshuro n'indi imitwe, kuko bishobora kutaborohera kugaruka mu duce bambuwe mu gihe bakomeje kwamburwa ibice by'ingenzi, no kuvuga point strategique. Ibintu rero bikaba bikomeye. Reka noneho twerekeze muri ya nkuru nababwiye. Drone kabutindi kabuhariwe yo mu bwoko bwa CH4 yaturutse i Bujumbura mu Burundi igaba ibitero Inzibira. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025 umujyi muto wa Nzibira wagabweho igitero cya drone yaturutse i Bujumbura mu Burundi. Amakuru avuga ko iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 yarashe Inzibira saa 1:10 za mu gitondo iturutse i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyifashisha mu kugaba ibitero byo mu kirere mu duce tugenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Kugeza ubu tuvugana ntibiramenyekana niba hari ibyo iyi drone yaba yangije,
gusa amakuru akavuga ko ku cyumweru gishize nabwo abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi wa Nzibira. Ikindi kandi ibi ngo bakaba barabikoze biturutse ku kuba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kubagabaho ibitero bitandukanye. Uyu mujyi warashweho nyuma uyu mujyi wa Nzibira ukaba warashweho nyuma y'amasaha make n'ubundi abarwanyi ab'umutwe wa M23 batangaje yuko mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kubagabaho ibitero, ibintu biza akomera cyane ndetse nabo ubwabo bakirwanaho. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi noneho indane. Turababwira ko amakuru ari hanze aravuga ko Ndayishimiye perezida w'iki gihugu ngo ari gushyira igihugu cy'u Burundi ayoboye mu makuba biciye mu ntambara yishoyemo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo, guverinoma ye yavuze ko ari igikorwa kigamije kuzimya urugo rw'umubanyi rurimo gushya. Izi ngabo zifatanya na FARDC ndetse n'indi mitwe irimo FDLR na Wazalendo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23 kuri ubu ugenzura ibice birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Icyakora uko iminsi igenda yicuma niko iyi ntambara igenda ifata indi ntera, dore ko isa niyasohotse ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ikinjira ku butaka bw'u Burundi bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa n'ibirindiro byo kurasa mu duce M23 igenzura hakoreshejwe za drone z'intambara. Ibi abenshi babihera ko bemeza ko u Burundi bushobora kuba ngo buri kwikururira intambara ishobora kubugiraho ingaruka mbi, haba mu bukungu, mu mutekano no mu mibanire na amahanga. U Burundi ubwo bwoherezaga ingabo muri Kongo, amakuru yavugaga ko izo ngabo bwoherejeyo ngo zibarirwa muri batayo 19 nubwo zimwe muri zo ngo bwamaze kuzicyura. Mbere na mbere kohereza ingabo zingana kuriya hanze y'igihugu ngo ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya vuba y'u Burundi, kuko ngo batayo 19 ari igice kinini cy'ingabo z'igihugu, ibituma abantu bibaza niba koko igihugu gifite ubushobozi bwo gukomeza iyo ntambara igihe kirekire. Kuba igihugu cyohereza igice kinini cy'ingabo zacyo mu ntambara yo hanze y'iki gihugu bisobanuye kwishyira mu kaga ko gutakaza ubushobozi bwo kwirwanaho imbere mu gihugu. Ndayishimiye rero ngo yakoze ibi yirengagije ko ngo hari amakuru avuga ko hari imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ikorera hafi y'umupaka w'u Burundi ishobora guca muri humye isaha n'isaha ikaba yamutera. Nyuma yo gucyura zimwe muri izo ngabo, amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva yahisemo kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'ibirindiro byo gufasha inshuti ye Tshisekedi kurasa kuri M23 hakoreshejwe drone ziganjemo zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa. Ngira ngo no mukanya maze kubabwira ko hari indi drone biri kuvuga ko yongeye kugaba ibitero muri Nzibira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba avuga ko Perezida Ndayishimiye kuba yarishoye muri iyi ntambara ngo hari bamwe mu Barundi batarimo kubyemeranyaho nawe, nubwo rimwe na rimwe ntacyo baba bafite cyo kurenzaho.
abarwanyi b'umutwe wa M23 amakuru anavuga ko ngo bagiye kwatsa umuriro muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje guturuka muri Walikale aravuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kongera ingabo nyinshi, ibikoresho biremereye harimo n'imbunda zihanura indege nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga. Amakuru aturuka muri ibice by'ingabo za FARDC aremeza ko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bamaze ibyumweru bibiri bazana ingabo nyinshi n'ibikoresho biremereye muri Walikale no mu bice byegereye ahangaha. Amakuru akavuga yuko hari ibice by'imidugudu igera ku 9 yo muri Walikale yavuwemo abaturage na M23 abakaba baramaze kugenda rero ngo abaha akambika kugira ngo abahungirizwe kure. Abantu kuvuga ngo abaturage ngo abarimo guhungirizwa kure kugira ngo intambara irote. Aya makuru kandi avuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bazanye ingabo nyinshi ndetse n'imbunda zihanura indege mu misozi ya Walikale irimo umusozi wa Muki, umusozi wa Mirombo, umusozi wa Kamuri, umusozi wa Buhimba, umusozi wa Ngambi, umusozi wa Mbukuru, umusozi wa Mukowa na Misinga. Iyi misozi yose rero kabivugwa yuko arwanyi b'umutwe wa M23 maze kuhashinga ibikoresho by'urugamba simusiga. Ni imisozi igera ku 8 yose abarwanyi b'umutwe wa M23 rero bakaba bamaze gushinga ibikoresho no gukambika ku misozi 8 ya Walikale. Nkuko tumaze iminsi tubitangaza nuko umujyi wa Pinga ari wo usa nkuri mu mboni z'abarwanyi b'umutwe wa M23 kuko kugeza uyu munsi uyu mujyi washyizwe hagati uturutse mu mpande nyinshi ziwukikije nka Hembe, Burayi, Mpeti, Kibati n'ahandi hakikije Pinga avuye mu bice bya Robero. M23 isumbirije Walikale mu gihe yigeze kuyifata ikayerekura kugira ngo ibone uko yitabira ibiganiro bya Doha muri Qatar. Nyamara nyuma yo kuyirekura niyorohewe n'ibitero bya Wazalendo, FDLR na FARDC byakomeje kuyigabaho ibitero mu birindiro byayo bitandukanye muri Masisi. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mu mwari muri kumwe natwe, nongere mbibutse kubana natwe, nongere nkwibutse niba uri kumwe natwe ukorera like mbibone, nongere nkwibutse kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze hano subscribe yawe ndayikeneye. Mu gihe ukora subscribe ndakwibutsa gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo utamakuru ntakagucike kandi aje akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero mbashimire ubundi twerekeze ku musozo. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza kandi namwe mukomeze kugira weekend nziza.